megalayapost.news. KCI Society balang presiden dihar mendagsi kelap pelong dah ke food fest ane katam sabam tanrai kum si benta kejir ke yudwi bat kejut sende bada keju kepor ban pemik pisah nak benta ban kersan ya ke balang kaban sapadiang ya kejing seng sinon house name ara jarar punyo ha ke balang presbyterian dihar ha kan kejing pelong ya katam sabam tanrai la si benta dagi kun semla ke balang kilong kemi bat baru kipai rungai ke balang ha ke bagi lawan ban ra ke jajing bam tanrai beper ban pen ya yeu ha kan ya katam sabam rai ya kan kata masa bam rai lawan ban pli da Dr. David lendo wei na urung ba na riboy harangkat ke jindon lang kita men besan kinong kit kam KCI Society lembat ki pai rungai ke balang presbyterian dihar teman besan SS lapang kumu teman besan wala pau ba jing temu bala pelong ya kan kata masa bam rai kada si benta berni bisa ban padang ya jing san sinon ban haju ke por ke jingger ke ya yudwik bajut sande jong kisamlah baki samla kin kersian ya ke balang ha ke ba padang ya ke jing san sinon Hak banding kong i tempau ke di Selangor Bling bakum KCI Society dekat Kota Malang iyo kan pelong ya kena ka first step la ka benta ke demi kon la ka benta ki kam jong KCI Society ke jongi bakum ju ru ke jing pentrek ke jing sensina ke don sibun ki jing don kam andrai ka bakum kena ka jing rakhe ka idon ha kena tayo ka ngitip kum ka ayo ko berkempang jong ki samla Youth Week pada Youth Sunday. Kalau bagi program berper, idon ruk sakene ka pother sakene ka sengi. Kan long gaji aimen sim ya ki kun samla juga balang, akaba kilayo pania snok tilang, akaba nia donate da ka baki ai, ing baki tiar timar ki jaj ki jaj ka bangi la ban penlong ya kene ka pother sakene ka sengi ka banta. Kermen skamba ki bewan sini ki sakene ka pother sakene ka sengi kini simbenta ya kini ki jingbam jingdi iba kum society le putre kanlong ke jing ai jing hun yiki bat kebansa jingkan mau bat kanlong ru ke jing terku yang jing society bat kanlong ru na ka benta ka burom ke jong belai engadon ban keren tagine itu boleh nong terku ni alam yang society jong ina du kinong kitkam jong kana du advisor presiden bat kiwi barok bat hikum kun samla jong ka balang ke jong barok ko megalayapost.news.